CFOP seharuka trabalhador timaroang ba serviço e a Coreia do Sul tinangne hamutu rihungida. Hafuen despede trabalhador timoroan ba Coreia do Sul sextane, diretor-geral CFOP Jacinto Ribeiro Dias ateten, kuota husi Coreia do Sul atau simu trabalhador timoroan sire tinangne hamutu krihun ida no dadaungne 909 liu makbao na serviço ya Coreia. Jacinto Ribeiro Dias aktuir kandidato trabalhador hirak nebe seba oportunidade hatinangne mak kandidato sira nebe naran tamao na sistema hatinang riuroron resintolo no riuroron resinghat. Itania kota ne ba Korea tinanida ne rihunida det 1000. Tahun 2023 ni ita total hamutu ka iha dados ne iha rihunida atus hat walunu resintolo. Nebe maka ya ba 2023 ini ita proseso na ba serviço ne iha atus nen 5 resin rua feto 5 resin walu iha proseso hela nebe masih tamela proseso ne hitunu resin ida maka tamano proseso ida nebe masih sistema si detecta kasi si hala confirmação hela maka hisela kontakto husi governo koreano nian ba empregador sira maka atu hitunu resin tolo nebe masih proseso itameno basira tu na fatin cumprir ba sistema situzi nebe ma governo rua halo kata kita tinggi lori ema nebe maka ba serviço responsabilidade tamana saung haruka iteni ema siraba atu bela sayansan pioneiros importante ba ekonomia railara nomos ekonomia ba nação mos tamana ema ita mensagem atu na fatin mantém sistema la bela sai sistema tamba ikono ita sai sistema sai implicador ida na ba empregador sira sila bela foti ita banhira ita lori timoroan sira que bara compete a sai sistema tamana ema cerimônia sempre acontece para hori nune ita fona fatin mensagem atau na fatin sira morisia lei neokos na fatin cumprir ba regras nebe mekia para une regras ni silori sira fil maya hamuto sira família no sera masira hetan ya rai Korea bela film mai desenvolve na rasi hahu si tinang riu ruasia atau tinang kotuk timoroan sira nebe mak ba serviço ona ya Korea do Sul hamutuk rihun ruanululiu trabalhador sira nebe ba serviço ya area pesca agricultura fábrica carpintaria hotelaria no seluktan Agustin da Costa Romualdo Neves GMN.